Dano, be a bodano to Queen Bianso, Radia Dumia, Akunta Bisifam, Sidi Chibiano. Say, yes, you say, and Pinchewa, Upinchen Bubino. It is our contents here. Ebetrano, you're very packaging. Nothing. Packaging, no, sir. We'll be back giving had me because I drew how when you move, yes, I'm fine. If he has no can what's up number 0556748029 0556748029 National News was many ranking member on the Finance Committee of Parliament Honorable Kisel Ato Forsen many no one come to Miraku CJ na asase asemi ana wo kan eti na ehun be hia se o se nya system mesase mu emra mampanyini abede achi kan no mani je pa se ensase ni nyina na ye be ye na digitized se de be ya se me ba CJ na wo ka se wo ton asase na me ka se meto a eho na no wo ma me koda metimi abo ehun nipa kra asase no woni dim etinye se bia me ba na CJ makwhwe to krum na afi wakoma me ensase ye friends site prime ne hwan bia enim na afi be wiase wo beto be wi na akofa asem de aba and even with this grand de bia no moka se asase no kosa wo beto a the best way ne senka wo gia ka wunya ho nkrata na no wakọ lands commission no akọ cheke na onim say asase bi o ho a me ka say me di asem bi akisi o kan comment no na me di asem bi achi some time ago on asase a adane manso epuye mantem ne nkran sa baby me modin na we won nkrata oba nkran a asase ne nkrata ne chese eyenkranfo asase uko epuye mantem a enkrata ekuto omo chese omo so omasase e ma be gidi asma make be say fisha be say enan muni etisi e bibia digitize be boa pa wo bia timi kwhye ba bi ohwe wo de du microphone na men kan semina papa bia na medum no wo di akonwa bi na wo koton asase na asase no oton ma nipa nan e dan ento ko tri enyine hwe nim gwa say e aba no dem kan no from nyina no so momra ne kan sem no o mo ba ya afio say o meton ma sen na ya bono bo o me Thomas and we are born bo o me Thomas and we are born bo nim nyansa na mokoya mkuti ho na ekofa asem bae no mu se panyine ne Thomas ambesa aba panyine na so ababisa na asem no kra pai maji masase mafu ama panyine wati na mujina kwa yo mu kontokwa na panyine tifie adwene na mutrim Njo obi asika no ayene ashe ubetu ka je na zo ashe o manishi muzo so wo bema brare beji enkata no munchemwe na minketi for woti yenka enso akwa high time 90.9 FM high radio 103.1 obchim charity 99.9 FM ewo dua ya nkwanta good news FM ewo takra division FM ewo sefi debiso alive FM ewo yeji asase FM ewo pandai ABC radio otamale acha FM won kranza radio rainbow ewo sefi dwaboso ofie 105.9 FM ewa chimada free FM ewo tachiman and afi fire 1 FM ewo Colorado US of A. Kobe, good morning to you and the rest of the team ewo fire 1 FM. Okay. Well, ladies first. See ya me pese do sika puma no. Ade ye nim say puma. So puma. In a puma. We will free before buy ye. Or yes, ye born puma. Me French basani. Ye kind of puma. Breakfast school for no. Fen no amatana. Munsia a puma. Mpacho hen na school. Madam. Wait a minute sound. Breakfast school. Many sound. School the mood here. Me call breakfast. We dey hen na okay. Your kind of primary na say SS. Your kai bia dey kan. Oh, my schools dey doors. Hey. I don't go. Oh, cross country.
Transfer. Ya na so mama no jump ko akakra. Do akwa akakra. Minimobia ne papa nyu post ni on call transfers won wan kasa ko transfer. Woko ba bia ne yi ne. Me kasa me akokwa du komi ameti. Delegate, what's saying? Delegate. Komo ya no pay. Opa pam yenye sa. Wone Kessel atofo se na ebetwetwe hu komo yi. Eno ana delegate ede aba. Na ode Attorney General ya maame Gloria Akufu emfoni na aka ho a maame kama ode ne nsasum na bodwe ase o fa adwene pa efri se sa ejapa royalty deal yi hu nsensem ye nche bia de ho nkomo ebe hyesu yi adwenche bebre na ekoso CSOs no ka wo mo de abaye ka ne de minority ka ne de na anopai wo ba mane ese Attorney General ye maame Gloria Kofu wo se enye no koreda se nipa bi keke kan se bi sa se wo no kra na so ye no ka ho na omo a package bi no mpese wo mo de ejapa royalties deal no ehyemu ese ye bo no ho bai bi sa no se debi enti sa nsise egu akwam bibia na so ye na sese wo ye ede fa ho make sure se sa adwuma no wo mo ene ye ene wo mo dealings no ho te no womo ayeye womo de ntinya nokre womo emfa womo nsheke bia mu nye so womo bom ho ban ena daily guide esaba mane no pai nkoma wudi wie ya enche yeye osajefa moto for penny efie ene achem de se kronkron de wudi nkan kra osajefo ensam ode apie de afa dom fase basabasa ye course no ho ya wadi di hu commando pay bebre no daily guide nso ebo ho amane ena wosa ka che se NDC bo modern ese nkom betumi establish gold company ena anopai wono so wadi mu ensem a wode enam ena anopai sam ena wobo daily guide de aba dagbon enso wo chese ehwasumdue no eye den ye begina ne naso ne gira ne naso nso de a investors wo mo sika edi bi enwuma no wo mo nso ebetwe wo mo ede wo maba sebe ya enema betumi akoyie pepepe na enema koyie na Dr. Sian Ejapon ena oyi ne ti ewo yana efie na wone no ekotwetwe nkomo ewo Gbewa Palace ena wone no kotwetwe nkomo se asumdua benti no setie bia enwuma nso be pie wo ha mamabunu enya bia ye nti anopai daily guide osonsem bebre na ebre no nti de ebe boso ni chronicle de obokrata chronicle ene ye de to aso na chronicle haru na idrisu ni fonyini da ha na wopanyini ye dom kuma wo amembra so bedwafie wona ne panyupa woda no wo se Ajapa deal stinks we will cancel it nese ho sama wode aba no wose pepe wose ni pie wo kama Ghana dish nyina to be se Ajapa deal na panyufo so wode ba ne de wo mo ba twa paso kafe fo mu betwam pepe na asem de na asem ko na no na chronicle de obokrata esan so de aba ne krata fa to so miensa wo ha wo se NDC amanwuku no wo mo na Ajapa deal no mo kofa de ba yo no mo de na di no soronko na di ne Ghana Gold Company wo mo so mo ba wo man ma dodo de Ewurade adom sika kwakwa wo de maye no emfaso anke ye betre ade ato ne ade ama nananom no ye keka ni nyina bom na ka bodumpua enti ye kwaje besa ne de abebo ye ho bra na feseska no ye de tutua ne kakra enti de MPP amanyoko de bae no e di ne keke ena asesa ena akwada ne Ajapa ba akoro de na Ghana Gold Company ena we ya Ajapa na mom already a wo mutiri mu po ene kwan ko fa so de adwuma ne de chronicle chese eye pe eno ne nsema ene chronicle de obokrata no ohwe anim ha wo de aba na yesu ko framantamu a enkroto maako wo ha ne aduo wotwe miensa 183
wo voter region from Mantemu yes mampanyin wo tweska botene de ato 11.5 million chopabu euros and was what the babe yenzu wa manfo nya binom won fa bi nsi no ma won fa bi nware won fa bi no aduane won fa bi nya bibia wode ye bia na brabo mu nsem ntimi nkoyie 11.5 million euros the obokrata the chronicle ene wode bae GT Ghanaian Times ono so edibi enam na anopai GT Ghanaian Times enra what say public account committee womo atena yemu no eyere papa eyere yo wabra dwemtenim edema public accounts committee Honorable James Kluche Aveji one Masabedwani Mohammed Hadi Tafiru womo de boani papa enra anye say na nyasam kito ho abra GMPC ekopie public account committee no enya sem ketwa eduru baabi no na James Kluche Aveji honorable no atia papa wasika wano tum adanyu unim same na meye chairman eda committee ya no ana opeso obetum ase akonya na betrase a betrase se je no ye voice no nyumre no tie nzia kasem voice no na me bisa asan so shut up. Do you want to come and sit? Go fi brana be ina what's it ka wano tum ada opeso to meto ase akonya na betrase oni bebe me dey say so betrase bra na betrase come and say we be ma bra na betrase sa akonya no dey what is enra wanjire ye no obi peso oji obi akonya na obi so na dwe so obebo dawura mama nsa nyina te se akonya no na te so eti so ochena mo nu se akonya no menti so bie mu ana ene honorable Mohammed Hadi Tafiru wono ene hwe ameto ase akonya nti enra wo public account committee na enya asem ketwa eyire wo pa bra samra sebediafo mienu wo mo edebo ani ewo mentem wesi meka bi wesi maranso se wo se wo ka emu nsam na anopai GT Ghanaian Times sa abomane na wose wasafiase ewo atoemantemu wasafiase adehye ohima nipa mpanimfo ne edom omu okronum na ne ne dai wo mo boko jamu twoboyi yempini otwoboyi adaya wo mo se oman no wo wasafiase eye inidi no kra ewo hinyo na mehwehwe na memo na wo chese papa no wade nsem bi fofo no ai ode no ho akrofa krokoko a wotoso mienu was it 2002 mu no en wade sobo bi bo no ma asem ne kopie mu secondary high court enam so ama asem ne yedi wie ye no yese wade no ho akrofa krokoko a wotoso mienu ne ho so sabrobe enti wonfa no ne jese na ho akohia se wo se yesade ne si na konwa so ese wasafi asaman hene na no wo ma hwanimu a ase won timi nya bambo emu wade wo ho na wonya saade no ne ma enra wo hema wo kromo no ene ne dom bo kojamu ede yo ye cheke kraka bi esise so a nana abena konajoa a otoso mienu wasafiase traditional council no wo hema ho no se abai emwa na bambo nsese yentimi entotodi wo ho na onya kwan emfa wo hene ensi na dwasoma ne nsa medi ne hene biem efrise wo hene ni ho no ase kro no enema eye esintrase wo ho no emu enra oye chere course no ena GT Ghanaian Times wadi mu amane bi abetudwam mame fa the finder the obokrata enfanto aso na the finder ena Haruna Idrisu wasabe piemu ha was the next NDC government will abrogate a Japan agreement honsem no brofo no ye the word keyword abrogate see ka abrogate at as CJ me the minimum wo de said you see piuma no so at as was will abrogate na just say wo twaso it's a two keywords next NDC government next NDC abaye beba bium next NDC government another keyword the abrogate next will become it's the obokrata no the won sama ba ma panyin okopie mu from Mantemu kwan wo fa so amafo anya nsu anom eno so won sama was the president Akufo-Addo cast for phase 3 of water project for 5 districts in Volta region honsem ewo ha mampanyin na ne said wasi aso fini mu pa minim se mampanyin wa wala tu ala sada said wasi aso mu pa so fi so mu a obi onim so fi mu so no
uhu ye oso hu esan so said wo sidi na ba kwa ba ni mu na ne sa ba kwa kira wose ye ko ni mu a wa pege no say o mampani wa bo control da na say said wo si ase wa bo control da na say warranty ana on said mampani ana so wa galada on said mampani si atoke no was too much ade kwa nesa ba ko ne se tokro no na ba ko no so eda tokro na se pepepe ade no so ne muso party ne muso party se me sa no a wo do sa ne se tokro no me wo sa ba ko ne sa ne no so ya ne be ko Sophie competition na mamba no le gala na CJ the final the obokrata ne the osanso de ba e biom ene say NDC amanyuko Japan sesem na ho yes wo mote royalty holdings gold royalty holdings e ma ne kopie mu amamu branche bedwafie na the obokrata ne echema yes ehyamude kese bi ko so ama yes say budget kura epie mu amamu branche bedwafie o sa holdings won sesem ye yes epie mu amamu branche bedwafie na enya agro e ma bedwaku a wo mo na hwe agudie won sebso ne bedwaku am na risk won sebso e kwotna ase ka wo mu tripam ho esai adwene a ensema na wo mo kanyina da ene se wo mo hwe so wo mu betmenya $1 billion e de every mu achese eno no ye sadian keja pebe sa pepe na net ya ene the obokrata your friend said the finder what they want some aba abontin break time please break time then we are going to our classes we are going to our classes we are going to our classes and no more to me chair and no more to me chair we are going ya kwa transfer so na sa mo fa wo mo mpa na se bi brand so na ke so obo na mo tu na echichu CJ Nancy and you say, I come call I can't tell now the dining bell rings in your pocket. And you be a nasty young to da. Now the day is over, night is drawing near, shadows of the evening still across the sky. No, me pejanamento. Ona Matthew. Opejana wasum. Me pejanamento. Kwa master peja na me dey no say me CJ e wo school no na omo ne ede no omo Matthew. And me na peja now the day is over. Ready sing. Na se na dey do sing. Shadows of the evening still across the sky. We are closing in the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.